Yanafu utasikia wanasema ule mtu anajua Mungu, ufufulio wake utakuwa wa amani. Na ule tena shijue Mungu, siku yake ya mwisho atahukumiwa kupita. Ile man. Stadir muloji munene wa hii dunia ni Mungu. Si atoana sasa ule alifanya ule shitu ile tunaona. Paske tunasema mtu atakuya na tarudi tena wapi? Mungu. Yeye mwenyewe mwenye vide souffle de vie yake anabeba na mwili narudi wapi? Mungu. Stadir rufu ya Mungu itatufundisha mambo ya mingi. Ndio vile. Ni mwenendo ya shibote na ni mwendo ya shibote. Hakuna ule tezo kusema peko limita, amitaleta example moja. Ile man. Wewe kumvoyaje unafika kwenda Kasumbalesi. Unawaza utaenda kuuza bie. Ukiuza bie, utapenda utayarishe njia yako, nitakula nini, nitafikia wapi. Na hii maisha nayo njoo vile. C'est-à-dire terminus ya hii maisha yote vile biko hapa ni hapa. Aina ya kwanza, aina ya mwisho. Mukish kama anatangura na shika hizo tafani nini? Ya Mukish anatufundisha nini? Parce que Mungu wake jua anajua kile Mukish alifanya. Mabaya yake mazuri ni Mungu jua anajua. Na shia ile natufundisha hapa ni ile mancho barasa tunakuwa na mancho na tufanya nini? Atuone tunakuwa na mashikio mimi tufanya nini? Atushikii. Kwa sababu ni mancho kunatuonesha jo mwalimu mwenene wa hii dunia. Kule Mungu alituonyesha sema mnakuwa na mancho na muone mnakuwa na mashikio na mshikii. Na kama tunayasema hii dunia ni ya kubakia, tutembee msalama mboka ya nani? Ya Mungu. Ile man. Kama unakatala leo kutembea mboka ya Mungu, sori yako iko hapo. Parce que ce qui viendra de nous après la mort dépend du choix que nous faisons aujourd'hui. Ile itatukuia kesho après lufu. Ina dépendre na vile tuko nafanya parce que unatatujuger shie ni Mungu. Hakuna mtu anaiwa kile yeye unafanya. Kile unafanya wewe ufanya mshiko. Ni Mungu ndio anaiwa. Wewe na mimi tuko banapota baba inosabu mbele ya Mungu parce que Mungu ndio mwenye dunia yake. Kama leo tunaishi msalama, tutembelee mboga ya Mungu. Kesho tutafika kuterminisi, tutafikia wapi? Leo Mukisha anatuachia watoto. C'est vrai, je vais te tutenda. Wale watoto Mukisha anatuachia, wataishi je? Sinakuwa mwemu na mancho, amuone mwenu na kwa mashikio ya mshikio. Kwa sababu hii dunia ni ya kubaki, tuko wetu bageni hapa dunia. Mimi exhorte tu kiloko ile kujua ke tutembee mboka ya Mungu. Kula na yua dufu ya Mukishi ni Mungu yeye moya. Muloshi munene wa hii maisha yetu ni Mungu yeye moya. Ile man. Ile sasa ni chache tule kidogo tupasha kuleta que tout est vanité, vanité de vanité, tout est vanité. Hivi vyote tulipata na vitaisha. Wakati ya munene ni tumtumikie Mungu, tutembelee mboka. Parce que loi ya kanisa inatuonesha ke aimer ton prochain comme Dieu vous a aimé. Penda jirani kwa vile Mungu anatupenda. Na destinée ya kanisa nasema vivre pleinement avec Dieu. Nikule tunaenda papa pasteur Yambo, papa Diacre Yambo, mama wa korali Yambo. Nikule tuko na tukombania na kutumikia tena mboka ya Mungu. Kesho na kesho tujue story yetu. Tutafika na siku terminisi sasa hii ndugu wanafika. Leo tumuombe Mungu amufungulie njia, arudie bubaya wote kwani hakuna mtu mwenye kushinda mabaya hapa dunia. Jésus alikuwa hapa njoo kutoka kwa kadri ya bubaya parce que alisema babaya batenda huku, bazuri batenda huku. Vile bizuri vile tunafanya njoo vile vitatusaidia kesho tukapata uzima wa milele. Kama wewe unafuata sema mimi njoo mwishi wangu mimi nabakia na bushi yangu, kesho chunga mferi yako parce que kile wewe mwenyewe una chakula, il y a les deux chemins. Parce que tunasema